Vaterpolisti Partizana završili su takmičenje u Ligi šampiona porazom od Segeda, a predsjednik Šoštar poželio se na propust sudija koji je možda rešio pobednika sredinom posljednje četvrtine pri vođstvu Segeda od 8-6. Jedan isključeni mađarski vaterpolista je u igru ušao pre isteka kazne. U normalnim okolnostima to se kažnjava petercem, ali sudije i delegat nisu radili svoj posao. Reč je o materijalnoj povredi pravila, kaže Aleksandar Šoštar, i najavio je da će njegov klub poslati snimak utakmice u Len. Šoštar je rekao i da ne veruje da će se bilo šta dogoditi i dodao da je Partizan evropsku sezonu završio na najgori mogući način. U sasvim regularnim uslovima čak 3/4 smo bili u igri. Ali kada se na sve što se dešavalo oko bazena nadoveže i naša igra sa puno grešaka, onda je poraz bio neminovan, rekao Šoštar. Šoštar se požalio i na to što evropski prvak nije imao dovoljno sredstava za sezonu, ali izrazio nadu da će svi problemi koje su crno-beli imali mogli da znače prekretnicu. Možda je nekome cilj da naše prvenstvo bude interesantnije, ali u ovakvoj situaciji svi gubimo. Ako je vaterpolo zaista sport koji ima perspektivu da bude osvajač olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, onda treba tako i da se ponašamo. Ali nisam siguran da nismo zakasnili, rekao je Šoštar. Na kraju idemo na NBA. Selekcija Zapada dobila 61. NBA All-Star meč u Orlandu, pobedivši u Amway centru Istok 152-149. Kobe Bryant je postao najbolji strelac u All-Star istoriji, a Dwayne Wade je postao treći igrač sa triple-doublom posle Michaela Jordana i LeBron Jamesa. Zapad je vodio tokom celog meča, ali je Istok na kraju umalo ponovio herojski preokret iz Vašingtona 2001. godine. Oboren je ili izjednačen niz rekorda, a najbolji akteri su bili MVP meča Kevin Durant na zapadu i LeBron James na istoku. Bryant je u istoriju ušao po još jednom osnovu, zakucavanjem u kontri na 4:57 do kraja treće četvrtine, kada je prebacio Michaela Jordana i njegovih 262 All-Star poena sa konačnih 27 stao je na 271 pogodku u svojih 13 nastupa. Rekord koji je postigao je sjajna stvar, ne znam koliko će trajati, ali ovakve stvari su za njega sasvim normalne. On je dobar šuter, ubacio je večeras 27, to je Kobe Bryant. Pogađa stalno, teško ga je čuvati, ali je i divno igrati protiv takvog igrača. On je jedan od najboljih svih vremena. Znam da ću jednog dana moći da kažem da sam imao čast da igram sa najboljim. Wade je vodio i razigravao ekipu Istoka sa 24 poena, 10 asistencija i 10 skokova, poslednji na 20 sekundi pred kraj. Tako je učinio isto što i Michael Jordan 1997. i LeBron James prošle godine. James je u Orlandu postigao 32 poena u 6 skokova i 7 asistencija, ali je četvrtu izgubljenu loptu zabeležio 5 sekundi pred kraj na -2, pa će verovatno ponovo krenuti priča o problemu koji on očigledno ima pod pritiskom. Znate, kada su na terenu takvi igrači najbolji košarkaši sveta, ne samo ja, nego i Kobe, Dwayne Wade, Durant, Melo Anthony, Chris Paul, to je čudo. Svi hoće da pobede, svi smo to želeli, videlo se da je tako, zato je bilo dramatično do kraja. Durant je postigao 36 poena u 7 skokova, po 3 asistencije ukradene lopte za 37 minuta. Većinu poena postigao je u prvoj i trećoj četvrtini, a ni njega nije bilo nigde dok se rezultat lomio. Prilično uzbudljivo biti na All-Star utakmici, ali ovo je korak napred, novi nivo. Biti najkorisniji igrač, to je ono o čemu maštaš ceo život. To je titula koju želi svako ko se bavi košarkom. Ja sam imao sreće, meni se to dogodilo. Uzbuđen sam, presrećan, ponosan što trofej nosim u Oklahomu. Startnu postavu Istoka činili su Derrick Rose, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James i Dwight Howard. Za zapad su startovali Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin i Andrew Bynum. Zapad je odmah stekao lepu prednost koja je bila dvocifrena u prvom periodu i dodatno rasla do polovremena dok su obe strane igrale nerasterećeno i izuzetno atraktivno bez odbrana. Na polovremenu je bilo +19, ali u trećoj četvrtini Istok stegao odbranu i počeo da igra vrlo odgovorno u napadu. Tako je domaća konferencija stigla do zanimljive završnice, -3 na 3 minuta pred kraj, da bi se Wade spetljao usamljen pod protivničkim košem na 80 sekundi pred kraj na -1, kada je mogao da donese svom timu prvu prednost na meču. Na kraju je rekord po broju poena preživao za 2, 301 naspram 303 iz Sijetla 1987. godine. Sledećeg februara, posle ponovo kompletne prve polovine sezone, domaćin All-Star vikenda biće Houston.